Assalamualaikum Syekh, oman iis awakto na pira bes isunatian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waya pagmin ka asunat, nagyong ko mga sunata adna kay susumpat yang ko mga sambayang tanwa paliwat apmutuan sa sunanur rawatib na aya kada kaliyang ko hadith Abdullah bin Umar na 10 rakaat. Miyang yung manon sa hadith Aisha na nimbula 10 agu 2 rakaat. Na bilang tanwa yung 10 agu 2 rakaat. Ginga 10 agu 2 rakaat na ibarat yan. Sa ikuwaktu luhur na 4 rakaat. Before kap sembayang sa luhur na 4 rakaat ap sembayangan ka asunat. Sama nito na 4 rakaat. O mga kaduang rakaat na silam ka 4 rakaat. So iko oriano ka pa sembayang ka sa luhur na sembayang ap na sa 2 rakaat. Sama nito na subuso luhur na 6 rakaat ang mapapadala mo na sunat. Sip man ko oriano sembayang maghrib na 2 rakaat. Sip man ko oriano sembayang Aisha na 2 rakaat. Pero ano to? 6, 8, 10 rakaat. Sip man ko dapan ka sembayang isa subuh na 2 rakaat. Sama na itong mimbali 10 agu 2 rakaat. San miya tundu agi ang mga sembayang sunanur rawatib. Mga sunat sunanur rawatib. Okay. Aya bala saya naging ko ni ali sa hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salla 12 rak'ah tatawuan fi yawmin wa laylah bunya lahu bihinna baytun fil jannah. Na aya bala sangka ya kasembayang isa ng kutwa may pembelay kaniyan sa walaing ka sa surga. Masya Allah. Nah, andun iko kumanay mga sunat ay sunna muakkada akabasa ng mga ulamatan na makruh so kibigakan saya ayam ama na makruh naging utami kakagud inunta na so sabagi ko mga ulamatan na igir amyala layo na tigir na naging kinibigakan saya na pagkasabapan uto sa di ka kasarigi ko manusia. Na aya pinaka-importante sangka iya mga sunat ay pinaka-importante sa mga sunat na sunat o subuh. Sunat o subuh. Ino to. Yumi alis iku hadithu Aisha radhiyallahu anha, lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala shay'in min an-nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'ati al-fajr. Upamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya betadian na malagi dan tawa ka sa ingdian antaw ka di malayag naging ko tadinyan kambuka iko sunat na aya pinaka dinyanun bukaan dinyan din itegak imbagak naging kutad sunat fajr yung utap kapsembayang nga 2 rakaat sunat sa iko dangaban ka pasembayang sa subuh nagyuti pinaka importante no yon tanan mi alis iko hadith Rasulullah sallam su 2 rakaat sunat sa iko dapan ka sembayang isa subuh na tumo to adi so dunia arakas o mapapadalamon. Masya Allah, Masya Allah. Na saka mo tumambo aya sunat masagi yung uta kitindagan ako 2 rakaat subuh na aya sunaton na si iku rakaatul ula fi rakaatil ula na si iku pagani rakaat na ayang batian kaon isakab kaon naging uta qul ya ayyuhal kafirun si iku ikadua rakaat na isakab kaon naging uta qul huwallahu ahad. Oy na anton absi hikmah si im yaluitan wagi agi na mga sunataya ay pterotop ko mga sambayang tanong at nagisusumpat yan ko mga sambayang tanong ibarat yan na wad na miyolola o di nakagismanos yan na waran yan naging utak karibat yan kapkalipat yan dito din yan kapakatarotop na ipterotop tanong ko mga sambayang tanong mga paliwgad. Masya Allah. Ay pakisa inunto da katagu isa sunatur ratiba so sambayang asar abu umialoy tanong na luhur maghrib Aisha subuh ino to suasar na dami aliron na sunatur ratiba dami aliron as sunatur ratiba uba pisambayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugaid na kanaba uto makanguguna na usabati ka adika no kapakaya sunat sa iko before asar. Ibarat yan pisambayang sa asar piagbangan sa asar nagkapay karo sunat sa iyong uto kaya pagbangiro sa asar. Ugaid na so after asar na gitu di kapakay kami alis hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayung utadiyon kapsembayangi balasangan ron Allah subhanahu wa ta'ala sa madaglamang piyat pangminta mi karaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.